yashyize hanze umushinga w'udukingirizo abantu barumirwa. Umuhanzikazi Aline Sano ubundi ni muntu ki? Amazina ye nyakuri ni Sano Shengero Aline. Yavukiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1995. Yatangiye aririmba muri korali ku myaka 14 gusa. Yabishyizemo imbaraga ubwo yigaga mu kigo cy'amashuri Igitwe mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka wa 2015. Avuka mu muryango w'abana 4, abakobwa 3 n'abahungu 2. Bakoze barerwa na nyina ubabyara we n'abavandimwe be. Yize ibijyanye n'ubukerarugendo, amahoteli muri Akila Institute for Women. Ni umuhanzikazi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda kuva mu mwaka wa 2017. Yatangiye umuziki mu buryo bw'umwuga muri uwo mwaka wa 2017. Yaje kubengukwa na Bagenzi Bernard, umuyobozi wa label yitwa Incredible Records. Basinya amasezerano y'imikoranire y'imyaka 3. Label yayibayemo amezi 3 gusa, nta gikorwa na kimwe cy'umuziki arakorerwa. Yumva indirimbo ye bwa mbere yarari mu modoka agenda arimo aritemberera. Yumvaga ari ibintu bidasanzwe, kuri uwo munsi byaramurenze. Mu mwaka wa 2015 yakoreye amafaranga asaga 100,000. Icyo gihe yaririmbye indirimbo 3 gusa, hari ku rubyiniro. Yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yitwa Naremewe Wowe, yamumenyekanishije mu ruhango rw'abahanzi. Aline Sano yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe n'abakunzi b'umuziki zirimo None, Biryoha Bisangiwe, Fake G ndetse n'izindi. Mu mwaka wa 2020 yatwaye ibihembo birimo icya Isango na Muzika nka Female Artist of the Year, no mu bihembo bya Women in Business Music yahawe igihembo cya Artist of the Year. Si ibi gusa kuko yatwaye n'ibindi bihembo birimo Best Upcoming Artist, Salax Best Female Artist na Made in Rwanda Best Female Artist. Aline Sano yitabiriye amarushanwa ya The Voice Africa Francophone, aza mu bahanzi 8 ba mbere mu bahanzi basaga 104 bari baratumiwe imihanda yose. Indirimbo yatumye atsinda yitwa Greatest Love of All. Mu mwaka wa 2023 yashyize hanze album ye ya mbere yise Rumuri. Ubwo yayimurikaga yavuze ko yavuye muri pop music ajya mu njyana yiyumvamo kandi ko byatumye abo wari we kugeza uyu munsi. Yayisohoye iriho indirimbo 13 gusa. Uyu muhanzikazi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yahise atangira kwamamaza imyenda n'ibindi bikoresho bifite ibirango bya album ye yise Rumuri. Mu mwaka wa 2023 kandi nibwo yatangaje ko agiye gushyira hanze udukingirizo yise Bu and Be. Gusa nitwagiye ku isoko. Byagenze bite? Muri 2024 uyu mukobwa yatangaje ko ari gukora kuri album ye ya kabiri ateganya gushyira ku isoko muri 2025. Na album ishobora kuzumvikanamo indirimbo nka Twamusango aherutse gukorana na Defisty mu buryo bwa acoustic. Aline Sano yavuze ko adashobora kujya mu rukundo n'umusore bakorana mu kazi kuko ngo byabangamira akazi ke. Rwanda Event.